Aingadisina Apollo nesaidila aigangta ipuganasha kede nyadu kanwa itulota projects luapol Kosoroti district asurete seed SS nesedio pelo sodi tadumna gangatangin nada kwana ajala kina esomero ngon emioki Tamali Ikengo nesapul nesomero asurete seed secondary school. Naka project auria kamina kine semero kwa katidwe nara chamtauri akabera kwa na semero leja sigoro kere le kote semero ke polo bonbe eshala kine kalkula ndo tetete muda mondo bera tunis kwenye budare ja muda ija ni ngoshache mamu ikulepe ke project cha mudosi boarding facility ya umni itwana bere bande che duwe che nara yanga tauraka do somero likotai le perio Ekamo esomero lo kamuda seed da arere ngine da kwana geunuradu kotomadoketa itina okuju. Engineer Dennis Ochung neserae senior district engineer Soroti district. Do asurete seed school ngesabu arere ngodum adumu ni sirigini lo eje kina World Bank kidapuga na Uganda na dolto si nepetai bilioni ni ya rei kede ya 3.1 kwenye do a contract olopolope are contract 1.75 billion ngesi edukitere asurete seed school kamuda nepetai ebetadumuni buro kochpolo ya kaskira kui kwenye bodo kana kamuda arering na jokan adumbodo kamuda isirigini piata kina moti over 2.5 billion ngesabe itabunere ne anyunebe iswamono kwenye neda betadu kokina atukona betadu kokina library betadu kokina administration block betadu kokini science lab betadu kokini purpose block betadu kona kanyape betadu S field nana surete dan pengra eje sports field lebeti lejai contract lo seed schools le daunene do chila ekariare 24 months. Commissioner lo Ashoman Polo Court okelo ne salakara kedengarno ne lo Soroti kobala ebe erailo project lode tolosie jo kido aras noa napeta no ageuni ya minister Ashoman Kataha Museveni kanwanyu nebe kangoli etem ejasi nepeka seed school. The school in Asurete that has been completed, and there may be a few minor problems to address, but on the overall, for the fact that the learners or the communities are able to access an education facility, I think we are happy for the contribution that the YouGive program has made. The money has not gone to waste. Agwekinto ne World Bank aniyo Uganda Grace Mnanora nesabala ebe itolosita ya swame jok ibore apoga tarikesi kedengaro none loko Soroti district. The Asurete school has been completed, very well done, and a lot of ownership. We also visited Kamuda, which is just beginning, a lot of ownership. We have a lot of lessons learned, and we are going to discuss together a way forward. We hope there will be improvement where there have been some gaps. Honorable Rostino, a councillor na Egwekinti Tubur Town Council ka Tubur Sub County, nada Egwekini ta Polonecho Longelosona ikanye de Kosoroti Simon Peter Edoru, eku nesabala ebe, esbedo sapia inonu ko World Bank, asyo mana ike uno kuju, nara ikwana ike unenamba loidwe kalaije ko Asurete. Ido de pote ngupa una iswama unu kalaije ko Kamuda. Erale Masurete sub county dope to motemwan lo mamoturi esomero la doketa it kwantangen eshalam kindi ko apugani noi kede World Bank anwango ido esinyiko kina idwe arabona tauriak esinyiko kauriak ayawni kechedwe ashomano somero we ya piete kede ikechekale nada yuntu ngobonebe ebunina espedor ashomani na idwe alost joka seed school lo ara idwe Akwetar kidaka isara lukanyape boni saja Asurete community school konyage na dumu na tare funding la ugift adoloto kwa nidu Akwetar kede akaisa kanyape akisapolo wonebe ije keda muno bebune namba yatakini Apollo rade parnem ngadi sina na Apollo nesitolo senena na petanu no man e project suli bictos kesi ya rupia na kech tetere e partnaji enu nara potoloto to akarino abe itara imam Godfrey Ojore, TV East, Soroti.